wonki andi wa munike ko to ko e bette taw jolo ina fendo fene man wa tawol kono ay wawa wolude moni ko wiete monagol ko honno ko yite hubbata ka wonki ronka andude ko way ono noni ka lugha en hebina fore sedare wa shar'an en wadi do ko watten tafsil ka istilahan e ka shar'an ka sharia دبدن العبادات ما دام هي توقيفية لا نقول تعريف الصلاة لغة واصطلاحا أو تعريف الصوم لغة واصطلاحا أو تعريف الحج أو تعريف القرآن الكريم ويتاد لغة واصطلاحا والاصطلاح اتفاق إذن العبادات توقيفية أي معنى ذلك واقفة بالأدلة دوينك يوانا القرآن يتاك اصطلاحا أما النحو تعريف النحو لغة واصطلاحا تعريف التجويد لغة واصطلاحا وكرمكو بين فوتي دندو ندو إنكو نيويته أدي حروفين حروف الحلق حروف الجوف حروف الشفتين حروف اللسان انه كرمكو فتنيدو اخفاء الشفوي اخفاء الحقيقي كرمكو فتنيدو ونجلد اوي جلد نكو daror de dali korka oye korka kanko waqifun bid-dalil وشرعا كشريعة هو الإمساك نهارا عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويأيونكم يا على نوكم اصطلاح الشرعي فقيدة جند كسان هاي بعد كل أول جوجي تقول نهارا libeto yima to asawm huwa al-imsak do yima do layla aw naharan angandi to ogedu da lugha naam gaiden dangal yani ko jogita gongol nyalorma gaiden dangal tajoji mufattirat kono ko harako ko jogita gol tungore mu ngara nyamali o waye ko beniyatin ko sabu annu ya min ahlihi immode yimbe korka ay hamdi dudo ay horu gongol jongande maka fajiri on jelliti al fajru as-sadiq hunaka fajru al-kadhib wa hunaka fajru as-sadiq ila ghurubi shamsi hana angemuta ono wadi joda gollo wiya ko acca yide lebi jungo gol dum ko sinadi bane ma indiya ma balebe hay woni ha zero e ara ida yide le dum wadi angal jangu gongol ko tana puntari goddo hora ha be noddina on lara montoro yonanali ta ko juude lebi juude ndara ومشكلة إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم سناغ متي يرايهور دو تجي أغان دي نونغو أغان دي تمapina tahor ma anyama ta awakan do ataji أي أن الصوم امتناع فعلي نعم وندما كوركا كان حديتande golle yankore عن شهوتي البطن والفرج أكرمكم الله قائتو يوجي ديدي الريد دون نعم يرى فرج رندو قول أكرمكم الله چون حقي كو بندي وندين جنبود وانتقنا وايكا دي هذا دعبتو كو اقول الموضوع نلو هذا بخط يد
wona wiide dey ko deftere addorama ɗoy ko kaye ko bindi jungo ko deftere no wiya fiqhul islami wa adillatu li cheikh wahbati zuhayli rahmatullahi alayh kitab mufid ko seeɗani mbiyetoɗa andi ɓe mbiyama andeni hay ɓe gandal no ngeli lutti on haala ma waalta ko honɗum ende oustad Aboubacar Diaré ɓe maaki en watta mulazama emo jangeten e juuɗe ko ƴeewgol a wondata e jemo jannowo man duuɓi 15 alallagal nogay joyi 50 mulazamat a cheikh kono ngadi waɓutuma jangeten e mon no raɗɗiɗi tammun ɗum hiɗen aami si tawi mawdu on juuti tum ma on tigi e nder ko wiɗotoɗa kon na wiƴƴitagol albah haray ɓeeɗo noon ɓe ama ko seeɗani mbeetuɗen ton e mawdu dongino accato cenɗe 17 ma yata'allaqu bis-sawm fay sen woni ɗo ha jango ko ɗo soƴƴete haysi ko honɗum haysi ko gosi turba haaluma rayno yaami jonnon wa an kulli cheyin ga e kala hunde hissiyin so'etende yadkhulul jawfa min dawa'in wa nahwi nde hino naata e reedu ndun immorde lekki e ko nandi e mum fi zamanin muayyanin e zamanu toɗɗiɗo kadi wa huwa on zamanu min tulu'i lfajri الثاني أي الصادق إلى غروب الشمس immorde peeral fajiri ɗimmo on woni gonguɗo on haa faade e mutal naange nge kono ko min shaksin muayyanin immorde neɗɗo toɗɗaaɗo ahlul lahu hamdiduɗo e hooru gongol wa huwa man wa huwa almuslim kharaja hunaka alkafir alaqilu haqqilɗo kharaja hunaka almajnun min jami'i anwa'i aljunun sawa'an mukhaddirat aw khamri aw jinna ta'rifuna jinna arabu walla pular jinna ko arabu walla ko pular o wiya ɗum jinnaji ɗin jinna nangi kaari jon ɗum noon ko waɗi ko arabu oyi noon ɗum goɗɗo yo yiyewa yiya nene arabu ɓenen kam ko ɗum waɗi ko onene pullo ko arabujo ma nanata arabu sosojo ma nanta soso pullo fuuta tawɗo ko goɗɗo nantinantamo hakkunde makko e pullo arabujo wona woɓɓe nene menna pullo fuuta ko arabe sen ne wawi waccude ngol leñol meɗen ko gonga goto boykitata leñol men kono ko fi hon ɗum noon si arabu wowlama hutuba si waɗama e arabu ko be fire si darsu waɗama na ɗum ɗo e janggayno ɗo boyi hande kefeero yaltiɗo muslim al-aqil haqqilɗo feetuɗo yaltiɗo ghayrul haidi wan nufasa sonnajo fiiliɗo ɗum woni yiiɗo ko woyiide kon e lewru fof ma ɗum sonnajo jibinɗo tawa o laaɓaali e ƴiiƴam ɓesngu mum akramakumullah bi niyatin hara ko e annuye par ce que annuye anniyatu hiya allati tumayyizu bayna al-aadati wal ibada hadi mushkilatun kubra عند بعض المسلمين لا يميزون بين ماذا؟ بين العادة والإبادة أو بين الإبادة والعادة العادة على حدة والإبادة على حدة أخرى دوال نودا ووي نودا
jonnon annuye on ko kañum sendindirayna ko aada walla ko honɗum wa ibada wahiya ko wiyete annuye kadi na wowlugol allahumma inni nawaytu an nasuma 30 yawman aw 29 yawman o woye wahiya ko woni annuye on azmu lqalbi ala ijadi lfi'li jazman biduni taraddudin litamyizi libadati an iladati ayi ɗum ɗo woni tarif ko woni noon annuye ko woni annuye on ko yani ko fellitugol ɓernde nden e dow woodingol golle ɗen fellitande nde alda e ruttinnagol yomi waɗu kaya kami waɗi fi faltindi tamyiz l ibadati anil aada fi faltindirgol honɗum dewal ngal ga e woowi on alandi ka ɗo buyi ɗum ko muskila karamo ko fi honɗu yon hoora ko ha jaman fof no hoori ko ɗewɗo suumayi julɓe fof no hoori on nanete ko ko ɗum wonɗon hoorirde on fiji ko fi on ɗum iɗon hoora ɓa korka no waɗɗi dalil mon ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu ay furida kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun dalil mon kade nelaɗo make buniya alislamu ala 5 shahadati an la ilaha ila an qala wa sawmi mada رمضان إذا أي دليل من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كان المسلمون يصومون رمضان وركن الصوم تقال الهور غنغل الإمساك عن شهوتي البطن والفرد كجوكتا غنغل wonigal tugalal ga e tuuyoji ɗi an shahwatay ga e tuuyoji ɗiɗi honɗum reedu ndum e farjo akramakumullah awil imsak ma jogita gongol anil mufattirat ga e taƴinoji ɗin mufattirat ismul fa'il taƴinoji ɗin wa zada almalikiyatu washafi'iyatu ruknan akhar wa huwa an-niyyatu laylan ɓe holli ɓeydi malikiyankoɓen wonɓe famamuye laawol imam maliki ko na imamu maliki de sendiniren gaalal malikiyatu e gaala malikun karamo koɓe kadi famamuye laawol imamu alshafi'iyu wonɓe laawol imam alshafi'i ɓen ɓeydi tugalal gongal goo ruknan akhar ongal woni ngal anniya gongol jemma anniya gongol jemma nasi weti dey wasko sittu shawwal wonda e horude maɗum yawmul ithnain ay al ayyamul fam ayyamul khamis aw ayyamul bid wa zamanuhu zamanu korka kan ay zamanu sawm zamanu korka min tulu'il fajri ila ghurubi shams modi o yiɗum no ngermede o jongi ka ƴellitagol fajiri on haa ka mutoygol naange nge wa dalilu qawlu ta'ala dalil ɗum ɗon ko konngol Allah towɗo o wa kulu
ñaame feelo amri Allah yamiri ye ñaamu ɗum noon wela yette ɓe ñaame ɓe ala haalde ɓe anndi hoore ma al amru ida jaa min Allah aw min arrasul yaqtadi lwujuba ko ɗum ko ɗaɓɓata kon si Allah e nelaaɗo yamiri ɗum ko ɗaɓɓata ko waɗɗagol a wiigol ma ɗa a feeñi waɗi a ƴawno ka kammo a tippike joni a ñaamata sa gongini ɗum haray a luutodiri e alqur'ana a luutodiri e sunna waɗi nelaaɗo ko ashrafu ibadillah kana yakulu wa yashrab naam kulu ñaame washrabu yaro hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr ha ɓangana o gaarawol danewolngol immorde e gaarawol ɓalewolngol sa wallindiniɗi anda hino ɗo ɓale hino ɗo amma sa yehi ɗo wallindini gaarawol ɓalewol e danewol e niwle a yalti a jogaki torso haray a wawata andude on to dane waali on to ɓale waali haray من الفجر يمرد بين الفجر وعبر سبحانه وتعالى بالخيط مجازا الله في ريدو غارا وونغول مجاز كو كلام يعني ليس هو المقصود وحال توك ناكا وني كو فاندا ولا كو غارا فاندا دو يا محمد كوغارا أو وين كبياض النهار من سواد الليل كو دانيري يالور ماو ولي الخيط الأبيض من الأسود سواد الليل كناية عن الليل والنهار يعني كوفاني بياض النهار من سواد الليل وهذا يحصل من النهبرة بطلوع الفجر سبب يلي تقول الفجر يوم ودليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح دليل وندقار والدن وانقل قدوة الصباح وأن السحور tabitino suguli on menen me wiya sullari ndi la yakunu latata ko ñamugol sullari ndi illa qabla alfajiri si wona atto fajiri on bil ijma ɗum ɗo ko sabu fottango haramo ko لو تعريفان الصيام تعريف الصيام وركن الصيام وزمن الصيام أرن فوائد الصيام نفوريجي تصوم يجوجي يا حبذا ونما وقت على كثيرة وفوائد الصيام كثيرة نفوريجي كوركا كان دودي من الناحية الروحية إمرد بانge روح والمادية بانge بانون أولا أرى نندن فالصوم طاعة لله تعالى كوركا كانكو دفتاري
wonande Allah yuthabu alayha almu'minu thawaban hino warje gomɗinɗon e dow hino warje ɗofta hino warje dow ɗoftare horugol ngol gomɗinɗon mbarjaari ko ɗum woni maftuhan udditandi la hududa lahu keeri alana mbarjaari li'annahu fi non korkakan lillahi ko Allah subhanahu wa ta'ala tunji wa karamullahi wasi'un dokke Allahu hino yaaji ma dokkal Allahu an hino yaaji a'adda lis-sa'imina afan wa yunalu biha ridwanullahi hino hebora ɗoftare Allahu wa yunalu hino heɓora biha sabu ɗoftare Allahu welaye Allahu ridwanullahi wa yunalu hino heɓora biha ay bittah haray واستحقاق دخول الجنة من باب خاص جوجي دغول ناتغول الجنة ومرد دمال هرتيغال أعد للصائمين يقال له الله مرنيغال دمال دون هورو ببن هنغال وي الريان ونيغال ويته توكو بور دبلوماسي o kadir jidin ko do rewata wandi ka aéroport no wadi ton ko beynata business class no wadi ka beynata la economy hana ide ngandi no certes ka business class rewata don e ka economy rewata don ko avion wal gotal be yaata kono na julde façon goto be jodoto be fo be okkorte ko be nyaama kono na gotum be nyaamata ina embere wotere be serwete taabe buddi sukkugol serwede ma e labede julle den kadi yaajugol e juutugol ɗum ɗo mino soggiɗo ha koyen fantu ngappitude wiiden korka kanko ɗoftare Allah tabaraka taala mo ɗoftori Allahu on horugol Allah warjoto gomɗinɗo on mbar jaari ndi tawata ko udditindi laawol hono net yani keerol ala thaniyan en diwiɗo dongal ɗimmon ɗon والصوم مدرسة خلقية نعم كوركا كانكو إكول جيكو يانكيجو كبرى مولد ما برد مولد يتدرب فيها المؤمنين إكتو إون لكل لنقم دون على خصال كثيرة إدو جبه ما pecce ɗuuɗuɗe fa huwa jihadun linnafs ɗum ɗon ko jihadi wonande wonki wa muqawamatun lil ahwa'i wa nazaati shaytan e dattagol wonande beleɗe ɗen pooɗodire sheytane ɗen ويتعود به هنا اكتر سبكر كان الإنسان نحن على الصبر يدو من يغنغل إذ يجد الطعام الشهية ثم دونه هبا نعمة ول أورو
yutbahu amamahu defe yeso makara ɗon fof no uura wal ma'u al adbu al baridu e ndiyam welɗam ɓuuɓuɗan yataraqraqu ɗan felsa yeeso makko kanko yataraqraqu fi nadirihi aw fi nadirihi jam hiɗan felsa yeeso ndaaroɓe ɗam fayamtani o minnu o haɗi to yuga e immorde e ndiyan ɗan muntadiran waqtal idni rabbani bitanawuli o heɗito ko heɗitiɗo waktu dugande nden ma dugagol ngol Allah jeyɗo tagore nden ñamugol mo salisan tati on wassawmu la yiɗitode nda seeɗa wondema korka kan yu allimu sabra ari sa sonkana e sonnama gaynali defude ha mi 15 heures aɗaniɓe fiyan ha joni a gaynali an ko ɓuyɗa hatuɗa tawa an sa jonnano wonno ɗum hettike woye futtumo ɓanda hay taw ko soodete wonno ya ƴetta feccere mbuɗɗin sooda kembu ma sooda fo basan bato na hilla de yawangol sonna ɓen o andinaɓe yummeeri ɗo ɗaɓɓere ka na jannugol rew yawangol ɓe ngol moƴƴa waɗi golleji ɓe darano sa ukkodiri e ɗin ceerno ha haray andinayi on tigi muññagol a wownoɗo jooɗade jogi bimbi ha e futuro a ñamali si coƴƴa hettoy keɗo men 16 heures ko mbawiyata ka naam rabian wasawmu yuqawwil irada ina korka kan ka sembinayi fandare nden wa yuallimu sabra korka kan andinayi muñalngal wa yusaidu ala safai dhihni korka kan walla e dow laaɓugol haqqille neɗɗo hooro haqqille mo saƴƴitoto laaɓa wal fikari wal hikma ko noon kadi miijoji ɗin e ñeñal khamisan jowi on ka fawaidu sawm assawmu yuallimu nidama wal indibata korka kan no andina ko wiyete ko juɓɓudi ndi fof accida leere gooto ñaam fof ñaamida leere gooto naga nizamu asasu kulli naja muraqibu o ala hay gooto andi si tawno ara hoorowo o gardi ɗiɗo no jokkimo haray oyna ene tigi tigi on o hay mi ñaama mi sustaɓe e gardi o yigo joni mo yiɗa men waɗi pampe sum kam ɗum mi ko mi ittiri ley ga ko fi mi wowlayo ta ɗum koni joni ɗo mo lettunoɗa o laaga daralla ala sama Allah on yiida yara on yiidani waɗi goɗɗo ko andi titte ko kinal e tondu e wokku a buumi ɗum fuu goɗɗi noon no toon kadi waaɗi a sa yi a sikkay gite ñaariru ɗin noon no hulɓini ɗi mari noppi kamɓe si jogiɗɗi wa gite mari noppi waɗini sa yon tigi no bo a hulay koy o yiɗo ɗum ɗo ko fi jatigi mon en ɗa seede mum an tum sa wirnike a ƴettay ɗum batta to korka nano korka kan la muraqabata alayk gayna teeri ala e dowma la yuraqibuka ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala
karai ka fawaiduji watanjokulo fawaid kayfiyat thubuti ramadan aham woni non yontere hande aray ko didi men taja dedi yette baɓe den heddori ɗo sadisan wa sabi'an wa thaminan ka fawaidu jantoɗen yani titiji ɗin tun sadisan wa sawmu yunammi fil insani atifata rahma korka kan janɗinayi e nder neɗɗanke on ko wiyete kon so'ugol yurmede nden wonande siɓɓe makko ɓen wal ihwa waɗi si a hoori a anditi a jaka ɓeɓe ala no tampi e bawelede no yurmi ɗo ko titiji ni wonɗa ƴettude sabi'an wa sawmu fi'lan yujaddidu hayata al-insan bitajaddudi al-khalaya ɓe ondi korka kan ko golle ɗen golle heyɗintinayi ma korka kan heyɗintinayi gurdan neɗɗo jeetati o andi joni ko tittiji ɗi wonde jettude niqat ar-ra'isiyya athamina jeetati wassiyamu jihadun linnafs waɗi ɗum no metta wonki ɗon ɗo ñoggen ɗo buy iwen safha thalatha yahen ɗo safha wonno sappo e go'o naam sappo e go'o 11 kayfiyatu ithbat hilali ramadan mbaadi tabitugol daragol suumaye on wa hilal shawwal e daragol juldanu ɗum irono himmi en kono ɗiɗi ɗino ɓe inni karama ko ɓe wiwo atto suumaye darade ko ɓuri himmude ko yewtugol fi darɗe suumaye si wonoyi handu heɓi nogay e joyi nogay e jeego ko yewtugol fi darɗe juldanu e ko jokki ɗon tataraddadu aqwalul fuqaha hino ruttinno tippira konguɗi karamakoɓe fiqha ɓen fi tariqi isbati hilali ramadana wa shawwal bayna ittijahatin thalath hino ruttinno konguɗi karamakoɓe fiqha ɓen e laawol tabitugol darɗe lewru hilal ko turagol yani hara waywa laañu hilal daragol lewru ɗum haray du waywa sikkay peɗa ɗum ni ɓuri kono e juldan hakkunde fewtintinanɗe tati mani to ɗen moƴƴade fewtintinanɗe tati fewtintinande aranere nden ru'yatu jam'in adim nokkugo ɓeyna jam'un ghafir ru'yatu jam'in ghafirin ay kathir yiwgol jama mawnuɗo enen ɗo fo masalan hakkude ɗe tugale ɗo ha yewtere fo yiyen ɓeyna hiɗu e hi ko gonga hiɗu ɗon ko go اتجاه الأول اتجاه الثاني رؤية مسلمين عدلين يقول جل بديدو نل بديدو هذا هو اتجاه الثاني اتجاه الثالث رؤية رجل عدل واحد يقول غرق غوتو نندو lewru ɗum ɗo kadi ko on ɗo woni sakkiton joni ɗon arenga konguɗi karama koɓe figi haɓe awalan amma alhanafiyatu faqalu
amma wombe fama muye karamokoɓe wombe ɓe fama muye imam abi hanifa awalan idha kanat as-sama'u sahwan si tawi kammu no laaɓi pogelen laaɓi pos nduggu wo ala curki ala hay hunde juule ala collari mbulla immaki wi he ɗon fala budda feere wo ala min ru'yati jam'in adim yi'ugol jama mawdude li isbati ramadan wonande tabitugo ramadan wal fitri awil idi e taƴitugol e yani wone nette ko noon kadi taƴugol ngol ma idi o li isbati ramadan wal fitri wal idi jonnon parce que jawdi goto tum min tum min e kon ko ye kon sewi non taran ko yorta doa joge mais do fu yali min ko min tu yi ko burali e be wi ene tawi kam ngol no laabi yo buyi unani de goto tun yeyi komino kun sokko yi ko na to yiɗa kon ɓaɓe kadi na bumɓe kamɓe kadi ɓe duwa yiwde wa migdarul jam'i embere jama on noon man yaqa'u l ilmu shar'iyu ko ɓen no yana gandal ma no waɗa ɓen no waɗa gandal sharia ngal ay ko honɗum woni gandal sharia ko galabatu dhann ko foolingol sikke ɗen bi khabarihim e khabare ma si ɓe humpiti wiya nam galabat dhanni ala ma qalu wa taqdiruhum eɓɓugol ɓe ko ɓe jeeɗo wonata mufawwadun ɗum ko acciraɗum ila ra'yi l imami fil asahi holliɗo ko konnguri ɗiɗi ka so wiyama fil asahi holli ko gawlan hina goto tu wiyata ko jeɗɗo ma ko nogayo ma ko jeenayo ma ko sappo e goo ɗum ko imamujo julɓe ɓen ko on ɗon haray eɓɓata ɓe holli ba ɗiɗi on wa amma ida lam takuni sama'u sahwan amma si tawi laataki kammu on ko laaɓuɗo bi sababi gaymin sabu duulel aw gubarin manduk wa nahwihi e ko nandi e ɗiɗo ɗi wano curki wandi enen janɗuɓe fuuta si coppi sumnanoma curki kinde mayɗina e nangue walla ha onoɗo waari o soppata minen mbeɗen andi soppuru mbeɗen andi moɓugol wongol mawɓen tindani ɓenna soppuru si sumari ka ladde ndu suka balaje ndu suma o fami balaje ɗe wakkagol ma carmalle ɗen naɓa moɓiɗir andi si ɓenna soppuru si sumari ka waaliɗo kaka balaje jom mayru ndu suma o kawa mo ɓa ha gayna sunna menen ɗum meɗen mbiya ɗum wongoro ka amen mi anda onon kon no wiyaton wongoro ɓenna yeeso pour ndum wonge bimana ndu sumari ndu fo ɓenna yeeso pour ndu sumi few hay lekkun ka keri hoɗɗe mawɓe men ɓenna wawno kula
enen joni ko feccere français feccere anglais feccere soso anana e sagata pullo nene mum pullo baba mum pullo sosojo nanɗo pular no ɓuri mo wawde muskila on tuma ɗon si tawi duulerana toon ma nduggu ɗon haray ma curki fa yaktafi l'imam fi ru'yati l'hilali biha bishahadati muslimin wahidin adlin aqilin balighin ɓe holli wondema haray si tawi kammu ngol no waɗi duulere ma no waɗi nduggu ma no waɗi cur e ko nanditata e ɗum ɗo haray ɓe wi'i ɗon imamujo on no yonnitora yi'ugol lewru ndun seedeyagal julɗo gooto kono noon imo mari condition surut الشرط الأول شرط العدالة tawgol ko nunɗuɗo ka konngol mum nunɗuɗo ka golle mum aaqilin haqqillo feetuɗo programme korka sellata juuɗe waɗi feetuɗo wata anniyade andi hay so andike andu e feetuɗo sellata li anna al aqla manatu takalif al aqlu manatu takalifi haqqille den ko kañum woni wengorde fawande den ko wengoto ko e hoore haqqille den si goɗɗo bonni haqqille den woni o yaru beere woni o muuɗu drogue woni ko jinna nangimo si haqqille den sotti haray fayin wattangilla ne jeeya e daruratul khamsa daruriyatul khamsa hifdul aql tawa kadi baalig ko hellifaaɗo ɓe wi noon wal adlu kanko sawi wabatu zuhayli ɓe maaki ko wiyete nunɗuɗon huwa alladi galabat hasanatuhu sayyi'atihi ko on mo tawata bonɗi mum ɗin moƴƴi mum ɗin no fooli bonɗi makko ɗi ma no ɗuuɗi ɓuri bonɗi makko ɗi moƴƴi ɗi aw masturul hal komo andaka fimu fi sahihe ko selli ko rajulan kana aw imra'atan woni ko gorko ma ko sonnajo hurran dimo am gayruhu ma mo hinadimo wano jiyaɗo li annahu fi noon yi'ugol lewru ndun amrun diniyun ɗum yowandira wigol ko dimo maccuɗo ko debbo ko gorko o yoyutu kala ko wawi malikiya mani kadi no ƴettude almalikiyatu qalu wa qala almalikiyatu yathbutu hilalu ramadan birru'yati sabu yi'ugol ino tabita yi'ugol ma daragol lewru suumayeɗum sabu yi'ugol ngol ala awjuhin salasa birru'yati sabu yi'ugol ngol ala awjuhin salasa e dow geece tati hiya ma yati ɗen ko koko arata ɗo alif bimana goo an yarahu jama'atun kathira ko leyata lewru ndun jama ɗuuɗuɗo wa in lam yakunu udulan
hay si tawi na nulɗuɓe oye maliki e hanafiya certificat wahum ko woni ɓen noon nunɗuɓe ka honno ko woni on jama kullu adadin kala limore yu'manu hino hoola fil adati e wowi on tawatu'uhum fottugol maɓɓe hawtita alal kedibi e dow fenan ka wowi ɗum ɗon no anda ɓe watta ɗum wala yashtaratu an yakunu dhukuran ahraran udulan yafede haray kañum jama buyi hino hoola nde tawata ka aada fottugol jama fof e hoore fena waɗi ko ɓe lo'i wo ɓe fof ɓe wonta fenoo ko noon kadi ko ɓe kelɗi wo ko ɓe felɗi be deeli heɓo to mawɓen ɓe ma kayno ngesa ko mbaɗi yeɗɗi wo deeli heɓo on faami deeli ɗin ka nara ɗo ara jama ɗo yimɓe sappo e jeetata tawa sappo e jowoma jeegoo fof hara ko gonga maka tawa ɗiɗono toon serindo toon naam ɓe wi kamɓe wala yustaratu an yakunu dhukuran ahraran udulan malikiya weɓini ɗum dey sartinaka nde ɓe laatoto ko worɓe sino faalaro ko rewɓe tu ahraran sino faalaro ko maccuɓe tu udulan sino faalaro ko bandi tum andi ɗon yimɓe inni woɗuno ko amri yo taw tun hara andi ɗo ko wona ɗaɓɓede na beetumɓe wona imamuɓe wawɓe janngude kende ɓe jogiiɓe ko yiwgol ngol yo sellu tun mi annda son faami o anndi ko wonde hiiridude ɗo mo naafiigol selluɗo aqida emo sella aqida ko wonni ko fii yiwgol on ɗum aha wo tawiyaaɗo ɓe nayi ustade wi hay bandi on tigi tigi on no waawi ñaaw min naami wi ɗum noon dey mi woɗani on kam eggi hoote ka kitabu sawm deftere hino wi'e honɗum ya fiqhul islami wa adillatuhu li Sheikh Wahbat Az-Zuhaili ustaz docteur bil ma'na sahih harana ko jamma de ustaz joni accituɗo waare o ko ustaz usarne fof ko ustaz lagine no ɓuri saudi jogade ustaz ɓe ɓen saudi limoto enen ɗo no ɗum limata ayata talibo fulani enen ko tato tu woni ɗo ko ustaz e cheikh e imam goɗɗo haysi koye ndongoru jurna togo ko yowi imamu fulani ustaz fulani nam komin babil ihtiram machallah la basa fi dhalik kono heɓen tullabu kadi cheikh imam ustaz e tawi mo jogaka e shahada ibtidaiya wiyama ustade ɗayne ɓuri ɗum andi ɗo joni si tawi a mara hay bitiki pooti ka yeeyete ɓe wima jooma isinji jooma milliard ji ey ko noon de taabal ka marché a jogaki ɓe wima jooma isinji andi ko ɗayne no haray jon noon ba ɓeynan yarahu udulan adlan afan adlan faktar ma yiya lewru ndun ɗiɗo ma ko ɓuri ɗiɗo adlan fa yasbutu bihima sawmu hino tabitira sabu yi'ugol ɓen ɗiɗo korka kan wal fitru e taƴugol ngol fi halatil ghaymi kono noon hara duule no wondi dey afan noon
في حالة الغيم أو السحب. نعم جكار مدارالي يعني والعدل كنون بي في حالة الغيم أو السحب أو السحب. الهادي رجولا نوكا كم ما كم ونولاد بينو والعدل bewi ko wiyete nuddu ɗon ka maɓɓe andi kamɓe ɓe wi toon ɓe sartina ɗum ɓa ɓe wiyano ɗum ɓe wowruno dey an yarahu jama'atun kathiratun wa in lam yakunu madha udulan. jon noon ɓe tindinani en ɗo ko wiyete al adlu. ko wiyete neɗɗo adlu ɓen hada rajulun adlu gorko nunɗuɗo. هو الذكر الحر البالغ العاقل الذي لم يرتكب معصية كبيرة ولم يسر على معصية صغيرة. هذا هو العدل. ko yowoni gorko ko on woni gorko on dimo on hellifaɗo on haqqilɗo on mo tawata meeɗa waɗude bakkatu masiya kabira ko wiyeten kon yani yeddugol Allah geddi mawɗi tuubanteɗi ɗin o deppitaki o duumi e dow toso koy yeddugol toso konngol. ɓe wi walam yaf'al tawa o gollata kadi ma o gollali walam yaf'al o gollata ma yukhillu bil muru'a konko hino bonna ma yukhillu ma yufsidu al muru'atu ko wiyeten kon moko bayaganga. andi no wodi goɗɗo nama ɓe addi to ma'siya kabira ɓe addi to ma'siya saghira. o watta bakkatu jano yeddugol Allah bakkatu mawɗo tubante o duumata ko tabita e bakkatu to soko kono ɗum ɗo no wawa weeɓa kono ɗamayo o watta walam yaf'al o watta ma yukhillu bil murwa ma khillu bil murwa konko no bonnamo ko bayagal ngal wano ƴettugol ɗo fen ɗo mangon no buñji andi wonde yette baɓe yejjitay o geɗi ɗum ya sooda tun yejjita a yayte ha ka suudu nanga lawol ngol ngappa ndi ngappugol ngata o nanga ƴakkugol mango ka lawol ma o sooda ɗo ka bawal juɗangal o hoɓa mo ƴakka o nangi lawol ngo ma zino sendede ɗo o wiya jonnelan ɗon vinto ma yukhillu lmurda ma si yeddondirama wata muññade la yamliku nafsa si fonandiri e goɗɗo ne min simino accane ta Allah acca iye ta Allah accane ya huɗi hoore si Allah accanalima no boni goɗɗo tattoro ta Allah accan fi o moniki hada yukhillu lmurda ko noon kadi si ɓannama e jama ñaama ha fo wiya fa subhanallah huwa ma yukhillu lmurda ma ɗum hiɗi ɗuuɗigoy ma ɗum an si aduna on fof woniri sengo an ko an tun wonata sengo an ko mu'aridu tun ko mu'aridu tun an mu'ayyidu la tu'ayyidu an la tu'ayyidu innama tu'arid an a tawtata a sembinta konngol goɗɗo si goɗɗo wi ɓale wiya dane so wi ndiyam wiya yiite so wi mahi wiya jooɗe so wi jooɗe wiya mahi ɗum kadi huwa yukhillu lmurda kono kadi yaagol seraɗa andi ɗum ɗon fowna bakkatu hara wirnitaki ya sorta ɗon an tego awa tigi tigi on hunta ɗon haaju mum o immo ya est ce que mo mari bakkatu ɗon o yukhillu lmurwa fi ko takkiti o wirnitaki kon
haray sina fi wonde hadise jama konngudi karamo ko be figano wi be jeya ka adabu qada'il haja de on tigi wirnoto ka e ko nandi tatay dum e wowlugol ti tumbodirama no sonka dow haray ka gantagol meden jim an yarahu shahidu adi be addi jam adib be addi rajulan be addi dono an yarahu shahidun wahidun adlun de yata dewru seedi do goto nundudo wa yathbutu sawmu wal fitru lahu hino tabitira horu gongol e taju gongol sabu makko kanko neddo yudon fi haqqil amali bi nafsi haqqe gollu gongol hol kanko taw ko kanko adoto wat fi haqqil amali bi nafsi haqqe gollu gongol e hore makko aw fi haqqi man akhbarahu mimma la yatani bi amri dilal e ommo humpiti kan hara on kadi na toppitiɗo yigol lewru e wowli ɓana antu marikite karti hen fo yiyalan ko antu yii fof ko bumɓe o amma noon si awri goɗɗo no jokki haaju mum haccu makko ala e ndaaro lebbi immamo dogina taxi makko ma himo yeeya bitigi makko mamo jooɗimo wowla mamo jorta ataya association ataya ataya haaju makko amma noon si ɓeeɗo no kippi yugol lewru ɓeeɗa no kippi min kadi lan kippi ɓeeɗo no kippi ɓeeɗo no kippi men fof meɗen ɗaɓɓitude goto tum wiiɗo yii ɗon on ɗon si wi humpiti men ɗo minen tigi meɗen toppiti e ndaarugol lewru naami ko min miɗo jokki haaju amma miɗo jasa katkare e lahara on tuma simi ƴawoyi aduna on nammi awa men yiino lewru naam e ko nanditata e ɗum ɗon haray inchallahu shafaiya e hanabila ɗon e wattira yeeso inchallahu ɓa waɓu toon pooɗike en heeɓi ɗo 1h11 minutes fuɗɗino ɗen 41 minutes fuɗɗiɗen yewtere nde inchallah en waway darnude ɗo ɓe noddina daren no juuliren biidnillah subhanahu wa ta'ala haray yondinoren ɗum ɗo hadise noon no ari suumu li ru'yati ko on ɗo woni madhabu ahli sunnati wal jamaa suumu li ru'yatihi ayna bi ru'yati hoorire yi'ede lewru ɗum kadu yi'a woh hay goɗɗo ɗo ɓenna saudi en yiino hanki kono minen noon hannde kamen ko nogay jeere e saudi yii ko ñallal gotal juuleten juma ihtilaful makali no yeeso kono inchallahu e ngalaynatude ɗum ɗo waɗi noon jonde nden pooɗike seeɗa e haray no gasa kadi ko ɗo woni hantirde tummodiral meɗen liqa'una fi hada almasjid attaqwa fi darsuji ɗin ila ba'da ramadan haray ko fuɗɗitoyto ɗen haray hande darni darsuji meɗen ɗin mi anda fi si tawoyi ndo arali e alam ba woɓɓe no wayi ala ko nogay jeetati woɓɓe no wi ala ko nogay jeenayi e hannde mi e docteur meɗen yewta ɓe hollilan kalandiriyeji tati ko nogaynayi kalandire gooto wiyeteeɗo salatuka on ɗon kañum ko nogay e joyi ɗi waɗɗi nogay jeenayi no waɗɗi kan nogay nayi hannde a tawa ala ko nogay jeetati ɓen ɗon du aranayi ko a talata woni go'o yawmu sulasa kono aray ko nogay jeenayi waɗuɓe ɓen nogay joyi hannde tawan ala on honno nete ko tenen on ko on nete ko capantati
dani tawɓe timminiɓe ɓen ɗon wani aditorɓe ñallanɓe ɓen ɗon timminay capanɓe fof ko ñande wotere woni go'o ñallal go mi anda si pular ngal faami ɓen masalan wiɓe tenen ko capantate wiɓe tenen ko noga jeenay fof talata kanko o haray inchallahu en si waɓutu tawoyi e alaje ɗe walla noon haray ala ɗum kara han faydi ko ɗum waɗi ɗo en darni darsuji meɗen ɗin ha janngo mi arata lammari ganto ha ñande alarbare ɗimmere nden e julda min mi fuɗɗitoto arde na darsuji ɗin fuɗɗitoto ɗo de ma wi en tenerre ɗimmere nden na ɗon tenen darsuji ɗin fof demarata tenerre a ɗimmere nden e julda inchallahu darsuji men ɗin fuɗɗitoto ɗo e muhadaraji aray ko heddi ko en darni taw sabu suumaye on inchallahu salamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray kadi ɓe on torondiran accidirangol haqqe e yoɓugol ñamale ɗe woni ko ɗe ñawli allah ɗe korka si ɗe ñawlino allah ñande ɗiɗi ñalla suumayaji oma sabude suumaye no heddi ɗa wawi yoɓude ɗo hande ko jowi ino reddi ɗo nenete alhamisa jeego juma jeeɗi asewe jeetati ala jeena ɗeɗo fof ko no hol ko juɗomi ko sabborde suumaye haram tigol siɗa jogani yimɓe ɓen kadi haalis ko nandita tawi sifa ɗum haqqeji maɓɓe ɗi no moƴƴi yoɓugol haray fiyon tigi annda ko honde tuma awa lajangal arata wattane gilla e haqqeji yimɓe ɓe yandi wallidiren kadi ka suumaye marɓe ɓen wallitoɓe alaaɓe wona noon rawnorgol muhadara on toragol dey haray wiiɗe marɓe ɓen wallitoɓe alaaɓen no korka kan neworana sawa an ɓe waɗi sadagatu tatawwu aw sadagatul fardiya ɓe itta zakka ɓe wallito hamdiɓe ɓe zakka on ɓe jonnaɓe geɓal maɓɓe ngan tawi ina e ɗo ɓe ittata zakka ɓe itta ka laaɓuɗi ɓe wallitoɓe ya kamɓe kadi no suumayi on neworana ɓe miskinaɓe no woodi fayɓe alyatimaɓe no woodi sonnaɓe ɓe moodiɓe mum feƴƴi acci ɗum no woodi no jogiiɓe e nguure e tawɓe na hay alyatima moodi mum feƴƴina kono ala ko saggina wattane illa e ɗum no wasi on kadi onon julaɓe yandita on ɓeydu piriji ɗin sabu suumaye yandita on maru ñameteji ɗi yimɓe ɓen haton jini ɓira en sukkare maynesi en awa honenete beere en ko nanditata sifa ɗum ɗo ko tata yimɓe ɓen maaro en ƴetta ɗum mara wiya ala ha tawata fof lanniri waɗoya piri jano ɗum no wiye altika ka figi ha haray kadi wonen kadi newiɓe a suumaye hara wonani gabbuɗo an ko goɗɗo si fergitima no wawi si fette si lekkugal meti soƴƴama e tasade haraya huɓɓi hanana woɓɓe no kamba hara mi horano hara wattana gilla e ɗum no kadi inchallahu ɓeyden kadi muññade haray jama o e nder lewru mum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh